Wapendwa wasikilizaji, tuko tena kwenye kipindi chetu cha Sauti ya Mwanga wa Afrika kinachowajia kila siku. Leo kwa wale wote ambao wanatufuata na kutusikiliza, tutaongelea swali moja ambalo linasumbua watu sana, zaidi sana wa Afrika na Wakongomani. Swali lenyewe linahusu habari za kifo. Je, watu wanakufa au wanaishi milele kama vile aliyewaleta duniani? Najua muda wote ambao tulifanya kwenye dini, jambo ambalo lilituletea oga sana ni wakati walipoongelea habari za kifo. Kifo kilituletea oga na kilitupelekea hata kukubali mambo ambayo hatungekubali, sababu walituambia kwamba wamoja hufa ili wangoje jehanamu, wengine wanakufa ili wachunge uzima wa milele. Lakini kiukweli hiyo ni masemi tu ya dini. Ukichunguza jambo lile na akili zako za kiasili kabisa, akili ambazo ulikuja nazo duniani, utaelewa kwamba yale yote ni masemi ya dini, lakini hayana ukweli wowote. Je, watu hufa? Habari za kufa kwa watu zinazusha habari zingine, maulizo mengine ya kutaka kujua, je, Mungu muumbaji aliyeumba watu, aliyeumba mbingu na dunia, aliyeumba vitu vyote tunavyoviona duniani na vile ambavyo hatuvioni, je, yeye amekufa au yuko hai? Kama yuko hai, yuko wapi? Hapo tunaelewa kwamba Mungu muumbaji ni roho ambayo inatawala juu ya watu na roho zingine zote, na ambayo ilipelekea vitu vyote tunavyoviona na tusivyoviona vyote viwepo. Kwa hiyo hana mwanzo na hana mwisho. Kama hivyo ndivyo alivyo muumbaji wetu, tunaelewa kwamba hakuna alichokiumba ambacho kinakufa. Kila kitu alichokiumba nacho kinaishi milele tu, kama vile naye alivyo wa umilele. Unapotusikilia tunaongea hii, unaweza tutusi au seme yale ambayo hayajui, lakini acha nikuoneshe namna mtu alivyo milele. Najua kama mtu si sura tunayoiona na ivaa. Mtu ni lile anaolibeba ndani mwake. Nikisema lile anaolibeba ndani mwake, na maanisha nafsi na roho. Yaani mwili tunauchukulia kuwa ni envelope tu, na tukiita envelope haimaanishi kwamba ndiyo barua pia. Unaweza kupasua envelope, lakini barua itabaki tu vile. Kwa namna hii basi tuseme kwamba nafsi ya mtu, roho ya mtu inadumu milele. Mwili ikichoka inasede, na ikisha sede, nafsi na roho hurudi huko vilikotoka. Na kwa wakati mwingine vinaweza kurudi duniani tu, na envelope ingine, yani mwili mwingine. Wasomaji wa Biblia hapo ndipo waliongea mwili wa utukufu, yaani mwili mpya tu. Kwa namna ingine, kwa sababu roho ya mtu, nafsi ya mtu haifi, inaishi milele, hapo tunaweza kusema kwamba mtu naye anaishi milele. Maana hata Mungu muumbaji aliyetuleta duniani, vitabu vyote vya manabii, hata kile kinachozaliwa kuwa ni kitabu kitakatifu, kinaonyesha kwamba naye ni roho.
Nafasi moja wanasema kwamba hata wanaomwabudu lazima wamwabudu katika roho na kweli. Alafu kama Mungu ni roho, inamaanisha kwamba wakati mtu anatoka katika mwili anafanana vizuri sana muumbaji aliyemleta duniani, na kwa namna ile anamkaribia. Kinachotuweka mbali na muumbaji wetu ni mili ambayo tunaibeba, lakini tukitoka katika mwili ghafla tunakaribia muumbaji. Hapo ndipo watu walituaminisha kwamba kuna wakati ufufuko utakuwa na watu wanaenda kuishi mbinguni pembeni ya Mungu, lakini hiyo tu ni uongo mtupu kabisa. Habari za ufufuko kwetu Afrika na Kongo, mababu zetu walijua tangu enzi zote kwamba umwilisho ndio huko. Nikiongelea umwilisho, kwa wale ambao hawaelewi Kiswahili mzuri, naongelea jambo linaloitwa kuwa ni reincarnation. Hii ndio ufufuko tu, hakuna jambo lingine. Ufufuko katika mwili bado haujakuwepo, lakini watu wana reincarne roho zao ambazo zinaingia kwenye ulimwengu wa roho pembeni na mababu zetu. Kwa wakati wa Mungu muumbaji na wakati wa mababu zetu, zinaweza tena zikaje duniani na kuvaa mwili mwingine ili ziendeleshe maisha mengine na experience nyingine. Kwa kifupi tuseme kwamba tunakuja duniani ili tufanye experience tukiwa katika mwili, lakini pia tunatoka duniani ili tuende tufanye experience nyingine katika ulimwengu wa roho, na tukishaifanya tunaweza tena kurudia duniani tukivaa mwili mwingine, lakini roho ni ile ile, nafsi ni ile ile. Ndio maana ndugu zangu wapendwa, ambao bado mna hofu habari za kifo, ni kama vile tu mnaoga ya upepo na uvuma. Maana hata tuogope hata tusiogope, ipo siku tutatoka duniani, na habari za jehenamu ni masemi tu, habari za kwenda mbinguni ni masemi. Lakini kiukweli wale ambao wanafanya mabaya wanaweza hata kutengwa katika ulimwengu wa roho kama hawakujirekebisha wakati walikuwa duniani. Kumbe tuelewe kwamba kama vile alivyo yule aliyetuumba, nasi tunaishi milele yote. Naamini kwamba yule ambaye amenifuata amefunzwa kidogo tu, na ukiwa na maswali unaweza tu kuiswali kwenye mtandao wetu ili upate jibu lako. Lakini na kuomba usikose kueme, usikose kulike, usikose pia kupartaje, ili wengine wapate ujumbe, wajue jinsi walivyo, wasiwe wanaogopa vitu ambavyo havikuwepo kwa sababu walifundishwa uongo. Haya, na washukuru basi wasikilizaji na watazamaji wapenzi. Asante.